ngay thatu te chibai le vekule voin hi April ni khat kumsan hi somni panga hania don tuma hian Myanmar lir hing update kanon tarang don ani kan ria thawangin kar liam ta khan Myanmar lir hing na satak mai a chuka he lir hing awang hian mitam dakin nun na hanchana tin chu baka chen na in le lo tam tak ti chiatina ombok ani kha tuna po hian mithi hi ama ain an pung chawna satoa oyum lo khopin an tam to tin soitaila an soisual om lo ve tun tuma hian the Hindu website in vo in lama Myanmar lir hing chungchang an update hi kantar lang don ani Myanmar lir hing na hmuna 8 group 10 antar landanin tun din hmuna hian lir hing tur te hian chen na tur chole eile in tur sang te an mamo thu antar langa tin chu baka tun din hmuna hian lir hing awanga nuna chan hi mi sang hi zasari lai anom to thu antar langa engzinga hian naupang preschooler school lakal rualo naupang somnga te chu antel ve ani hetianga harsana sang anto na chan pakhat hi chu an khuwa Myanmar hian indona hathleng mek ti kan theu ome sipai le mi puide inkara boina ha chuak na sa tun thleng hian indona hi lir hing ma se an lakal pui mek awang hian lir hing tur te hian tun din hmuna boina lian tak an tok mek ani heti lai hian Chinese television lamin report an pe ve le boka voin thole ni April ni khat kumsan hi som hi panga hian lir hing awanga nuna chan to za thi an taran ve le dan chuan mi sang hi zasari som pakwa an ting to thunga kin liam tur hi mi sang li zanga lai anum to bok Myanmar leader Min Aung Hlaing chuan mi sang thum thleng puin nuna chan hi anum thei thu atar lang ani soita kang khan kar liam ta zirtop ni khan lir hing 7.7 magnitude ana chuan Myanmar hi asoya he lir hing na takmai hi Southeast Asian rama chuan kumzan huwa anat ber thum ani he lir hing rap thak tak hian building tam tak ati chia tin chu baka Buddhist temple pagoda tam tak ti chiatin aum bok ani Myanmar baka hian an thenom ram Thailand apo lir hing hian chiat na rap thak tak a thlen boka abik takin Bangkok khopuya in chong sang chong som thuma sang chu he lir hing na tak wang hian achim pha ani Myanmar Mandalay huam chunga hian naupang somnga le zirtir tu pahnih te chu he lir hing awang hian nunna hanchana an preschool chu lir hing hian asoi chim awangin nunna hanchan pha ani Myanmar lir hing chu na hmuna te hian mi puide chuan boina na satakan toka ni tin mamo entirnan tui thiang hlim le indi faina turang te po an tlak cham to wangin tuna hian boina na satakan tok mek ani heti mek lai kara hian emergency team te chuan thei top chuin nam chuak an omem tin muntin mai chu andap meka tin chu baka an nei ang te tin chu baka liam te enkol na tur sang dam doi te po an kendel ngal thu UN body chuan a report ani International Rescue Committee ten an tarlan danin chole tuiba ka dam doi thleng puin amamo ten an lam theina turin Mandalaya an da thu tar lang ani lir hing rap thlak taklaka dam chuak mi tam tak te chuan after shock lir hing hi a thlen le mai an hlau wangin mi tam tak te chu an che nei na po tun din hmuna hian an riak ngam to lova tam tak chu pungpuya te ko thlera te an riak nual ti IRC worker Mandalay mi te chuan an report ani Myanmar hian tun din hmuna chan chu na hi tho mek ania mima sela boina le harsat na lien tak mai an to le chu in biak po na a that lo wang hian boina tam tak an to ka tin chu baka kong pui le bridge baka infrastructure tam tak te lian hing hian asoi chiat awangin
na thok tu rescue team te tan chuan boina lian tak hi ani rangot mai ole tuna ve thung chuan Bangkok lama in chong sang tak chim chung chang kha report le ma chong kan tar lang ve lenga Bangkok ka rescue team te chuan voin lam khan report an nei ve le a ani po hian thei top chuin he in chong sang tak chima nun na chan te le mitam tak bo te chu zon chua le tumin ma an la me ka amai ro chu tundin hmuna mili la yeliam to wangin nam chuak an om ero an ring to lo ani tundin hmuna he in chong sang tak chim hnoya hian ruang somsari vel om tura ngai ania beiseina alien lo hle maya hilma thlengte hani chuan mi pahni khatemo chu nam chuak torin an beisei ti rescue leader bin buleri chuan atarlang ani Bangkok Deputy Governor Davida Kamulvet chuan mi paruk chu scanner mangin an mu thu ataranga ama ero chu an chet na hnu ma emo sign engma an mu lo wangin an dam chua an ring lo ani local and international expert te chuan heng mi te hi imdam takin an ta na hmuna tang hian lak chua an tum thu an tarlang ani alandanin tundin hmuna Thailand a hian mi som pathumin nunna an chan to ti an tarlanga he hi building chong sang tak chimna bula ruangan mu te ania tin mi som sari pali chu tuna hian an labo me kani an rindanin alo bera Thailand a hian liang hinga wangin mi som ni talin nun nan chan an ring ani te strang sang an nei na he building chong sang tak chima man ruan man te hi athatok lo te an mu chuka he wang hian Thai Industry Ministry official te chuan sarkarin tondin hmuna hian investigation a kalpui mek te an tarlang ani nu pakhat Myanmar Mandalay khopuya hotel pakhata thleng chu lian hing rap thlak takin hetianga Myanmar asoi tak nu hian a thlen na hotel hi a chimpal hlo maya ani po hi nungchungin phum anita ani tichuanin hetianga ni engmozat atan nu hian himdam takin lak chuale anita ani Nizan Khan China National Rescue Team te chuan he nu khoi thak thakhi zanlaya aum na hmuna tang hian an lak chuat thu Chinese government chuan Facebook a post ani liar nging 7.7 magnitude anain asoi nuwa tanga darkar somruk vel aliam nuwa he nu thleng hi chan chua ani liar ngi na tanga darkar somsari panhi chung hi golden period anti ania heti hun chung hian nuna tam tak chu chan chua man anin be sei thina ama ero chu hemi nu tang hi chuan dam be sei na hi asan to lo ema wangin mitam tak ruang mu thin ani tuna no thling an chan chua po hi awan nei hle a China Search and Rescue Team 10 cholni chonhuwa Myanmar an thlen hnuwa lian hing tuar an chan chua masak ber chun ani he nu thling hi hotel bang cha tak khi kara tangin China Search and Rescue Team te hian an chan chua ka darkar nga chung te meu mai chan chu nan hian unan mang ani ole khati zong kha tuntum video akan tarlan thei chu ani e